laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum ummatal islam, hamdan wa shukran lillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min alzalimin. Musidɓe julɓe, e yetti Allah subhanahu wa ta'ala e weltanike mo, eɗen toro yo duumi yurmede e juulugol e hisingol e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, kono noon kadi e dow mofte nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, mofte notiɗe mo ha ñande o taggi ndiɗo leydi, ha ñande o rondi ndiɗo leydi. Oɗo message ko message wonduɗo e sununde, hiɗen inna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min alzalimin. haray goto e men majjaka ngal ñallal juma ɗo ko feƴƴi kon hande e ko satina kon, ko ɗum woni ko ɗiɗo nokkeli yiɗaɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala, nokkeli ɗi tawata ko ɗin nelaɗo maki alayhi salatu wassalam, ahabbul biladi ila llahi masajiduha. Ko ɓura yiɗede e leyɗele ɗen fuu ka hoori leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɗo, haray kaka waɗa ɗon julirde. Nde ɗo julirde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala noddata ton si wona yiɓɓe makko, o hawrindinta yahugol totta ton ɗi wagutuji si wona ɓe yiɓɓe makko. No andirɗen non, gila hande haray ko inte kon juma ha fayda waɓutuji ɗin kadi e julirɗe ɓurɗe hewude sen innataɗe fuu ko tañƴina non ko ɗe fuu wondema haray ɗe fermama ko fanɗi wo hella jonte ɗiɗi ma jonte tati. ɗum ɗo ko sununde maunde, ɓuri sununde wonde nden, sabu ha ɗum ɗo waɗa ko ɗum woni nde nawnare ma oɗo virus mo ɓe innata coronavirus. Nde ɗo nawnare na'am haray rentagol e mayre hino moƴƴi, sabu non ko yamirore Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am haray hino hulɓinani mofte ɗen sifa ɗe ɗo nawnaje, sabu non ko jeeyaɗum e konuli Allah ɗin ɗi Allah subhanahu wa ta'ala imminta e tagore nden, sabu Allah subhanahu wa ta'ala no wi wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Anda konu jomi magon si wona kanko. Tare e jaka Allah no mari konu go tawata wawata yirude yitere men nden, kono tawa nguɗo konu no wawi arde hara kadi ko jeeyagu e tagu fanɗugo hakkite manna koko fanɗi yimɓe gande kese e fewndiɗe ɓe inni a wawata yi'irde ɗum yitere ma nden, kono a fotta e ɗum ɗo lanna ma, bonna fima, bonna fi fami ma fuu, bonna fi leydi fuu. Tawa aduna on e armagol e margol misil ɓe wawa ko innete kon fellugol ɗum ɗo, ɓe wawa bombugol ɗum ɗo. haray ko inɗen kon sununde nden, ko heɓuɗen kon e ɗum ɗo ko watti e hoore nde ɗo nawnare, ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala hewi ende ko fi koko ɗe ɗo julirɗe woni ko ferma. Sununde nden ko hen ɗum ene hara hina bakkatuji men ɗi woni ko ɗuuɗi, ha tawata hande Allah subhanahu wa ta'ala on dewe men ɗen o hato jina e majje e yewti ka Allah ɓuri ɗo yiɗude ko ɗe ɗo julirɗe, ko noddata e ɗe julirɗe ko ɓe yiɗi ɓen landito ɗe wonkiji men ɗin, ko hen ɗum e jarrabuye, ko hen ɗum e bakkatu woni ko waɗɗen ha ɗum ɗo woni. ko mi wasiyoto hoore am, mi wasiyo goto kala e julɓe ɓen ko hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala, ruttito e Allah subhanahu wa ta'ala, sabu hino jeeya e lette ɗi Allah subhanahu wa ta'ala fodi yimɓe si tawi woni ɓe naati e diina ma ɓe woni julɓe
ɓe tawata ɓe golliraali dina maɓɓe kan haray lettirgol ɓe oɗo haɗugol ɓe dewe ɗen ko ɗum ɓeynata ko ɓuri mawnude e jarrabuye ko haɗede dewal sabu nawna no feƴƴa mayde no feƴƴa basal no feƴƴa koto e konnagu fuu no feƴƴa kono si tawi goɗɗo jarriborama privé de dewal haray o jarriborama ko ɓuri sattude e ko ɓuri mawnude ko ɗum waɗi si Allah wino nafiqi ɓe nde ɓe ɗurni ko Allah jippini kon tayle ɓe nodditori julɓe kono ɓe ɗurnike Allah inni fa aqadahum nifaqan fi qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala lettiri ɓe nafiqi yagal ka nder ɓerɗe maɓɓe hande minen kam min yehi ɗon juulugol juma so ɓe ɗum ko masjid fat juulirde nde fof andi wonde belgo ɗo imamu on ko ɗum o inni hande ko fana wona juulede o waɗi kalimaji seeɗa o andintini yo jama on hulo Allah information nane oɗo information musinayɗo ɓernde julɗo suninayɗo ɓernde julɗo ko ɗum woni on information ko innugol gila ɗo o wagutuɗo hande en juulata taw juma hiɗen julde fana kono gila ɗo haray wagutuji ɗin fof hino ferma ko ɓeynata ko jusqu'à nouvel ordre ɗum ɗon naam hiɗen gonɗini koddori Allah subhanahu wa ta'ala on hiɗen jaɓimo hiɗen weltori koddoriyeji Allah ɗin kono jarrabuyeji ɗin siɗi ari Allah subhanahu wa ta'ala no yewtiki on o addiri ɗi ko fiyi en tasko wa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i la'allahum yadarra'un komin nangirta ɓe wonde sattendeji basal kañumma e lorra ñabbeli ko fi hen ɗum ko la'allahum yadarra'un ko fiyo ɓe yiltito no ko goyna la'allahum yarji'un fiyo ɓe artito ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum si Allah inna en toujours fa firru ila Allah ruttoɗen faade Allah subhanahu wa ta'ala hara miɗo wasiyo goto kala hebbinen istighfar hebbinen innugol astaghfirullah wa atubu ilayh nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗen andi ko yafanaɗo bakkatuji ɗin fof kono ñande wo ñande nelaɗo maki alayhi salatu wassalam wo min ɗo mi insinano Allah akthara min 70 marra inni la astaghfirullah fil yawm akthara min 70 marra min nelaɗo miɗo insino ko Allah subhanahu wa ta'ala mi tuubi rutto e makko ñande o ñande ɓuri laabi 90 oɗo non ko Allah subhanahu wa ta'ala inni li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima oɗo bakkatuji makko ɗin fof yafama kono insinoto laabi 90 ɓuri laabi 90 e nder ñallal enen no waɗoɓe bakkatuji jemma e ñalorma no Allah noddiri en non o inni innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a ne wadde bakkatu jemma e ñalorma yalli hina bakkatuji men ɗin fuɗɗori gila makka ndaare wangagol no accita makka ɗum ɗo fuu yalli enen ɓe wonɓe yahude makka wangoyo yalli enen jindoɓe hakkunde arafa kañumma e musdalifa kañumma safa e marwa yalli dewe men ɗen Allah no weltori ɗe kanji tigi taw yalli Allah subhanahu wa ta'ala no weltori jikkuji men ɗin ɓay hiɗen andi wonande kala yahuɗo e ɗiɗo nokkeli o taway ko nokkeli waɗaɗi barki yiɗaɗi ka Allah kono a yeyi woɓɓe no comportement e ɗi wallahi a jiɓoto andude oɗo neɗɗanki sino andi ko hen ɗum addi mo makka ɗum ɗo noon ko ni ɗi nokkelɗo fof daɗali jikkuji men kanuɗi ɗin yalli landitoɗen hoore men yallina sabu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala priviri en e ɗeɗo balɗe eɗen tori Allah taw ɗum ɗo harana ko neɓata julɗo yo nanu wondema hande gila hande si a juuliɗo ta artu juulugol ɗo jusqu'à nouvel ordre ka suudu Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo hino yurmi ɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala on hiwu en haray ko insinoɗen tuube rutoɗen faade Allah hebbinen astaghfirullah wa atubu ilayh hebbinen la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin hebbinen rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ɓawo ɗum miɗo wasiyo hoore am mi wasiyo goto kala e meɗen ɓurtugol teddingol fi Allah mawnina fi Allah
Allah no inni sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah o holla en aaje makko ɗen ka tatte e o espace terrestre ko ko woni ngi weeyowi aljaw ngi weeyowi wongi hakkude leydi e kammo. Allah holla en aayeje ɗen ɗo, o holla en ɗum ka wonkiji men ha fellite yanane ɗen wondema qur'anu ko gonga. Ndaare ko Allah yewti ka qur'an, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. ɗum ɗo e andi e jaga e ganda ko no Allah ngun, ko Allah tun andi ko neli Allah ɗin no ɗuɗiri ɗi o imminta ɗin e ayɓe makko ɓen. Ndaare coronavirus virus hun tosokun ko wiyan mbi aduna Allah on fo. Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en ka qur'an, yudabbirul amra fi samawati wal ard. Ko Allah woni toppitiɗo fiyakuji ka kammuwo ka leydi o. ɗum ɗo qur'an on yewtino ɗum hande ɗum ɗo ɓangani en fop woni heƴi e porolum mum fo innama yo naatu jooɗo, yo naatu habbo. Goto anda ko habbi, ko hen ɗum habbiɗa ene nde nawnare arde ɗo nde naɓoraylan ka nde accaylan porto e janngugol mum gande science ɓe watama yeyatade ɗum, ɓe confirmatama ko ɓe innuma ko ya aren ko ari kon ɓe huɓidotako, ɓe wata huɓidade. ɗum ɗo holli Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni toppitiɗo fiyakuji ɗi. ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala kanko o yewti kadi kanko jogi ko biyadihi malakutu samawati wal ard. koye jungo Allah woni laamu kammuli ɗin kañumma e laamu leyɗele ɗen. ɗum ɗo fo koye jungo Allah subhanahu wa ta'ala woni. ɗum ɗo qur'anu signalino en ɗum. haray ɗi jarrabiji ɗo eno ɓurta en hollude ɗum, no ɓurta en faminde ɗum. Naam, hulen Allah rentoɗen, tuuben, insinoɗen. hande nde ɗo nawnare nde ari a anda si nde accete. si nde accima ado a andude si nde accete e si nde accetama. tinno fewndo ɗo, wakkiloɗa no gasa hara balɗe ma ɗe woɗɗike, no gasa neɓata notoɗa noddandu jooma a miƴitoto ɗum, no gasa nde ronkama accude wakkilo ɗeɗo balɗe. si ɗeɗo balɗe kadi feƴƴi nde accima, yo ɗum ɗo wonane waaju. inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. ɗum ɗo ko waaju wonande on hulowo Allahu subhanahu wa ta'ala. ko waɗi haray yo hulen Allah ɓaawo nde ɗo feƴƴude kala mo nde acci yo ɓurtu hulde Allah o rewa Allah o anda e jaka e sa'aji ɗin fof Allah no wawi arandema. almautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. mayde ko aray ɗum e juhaye. wama tadri nafsum madha taksibu gada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut. almautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. mayde ko aray ɗum e juhaye ya andu kankirawwal golle maɗan ko pakuɗa kon fo e nder o voyage ma ko qabru o woni sunduku mum. wal qabru sunduqul amal. qabru o woni kankirawwal golle ko yoɓiɗa kon ko ɗon tawtoyta. nyande mayuɗa ɓe rondima ka kesuwal ɓe jippinma e oɗo manzil ma ko ɗum woni ka qabru ma, a taway ɗon sunduqul amalu ma on, a taway ɗon kankirawwal ma golle ɗen. joni no ɓayde juhay e jaka haysi a daɗi ndeɗo hulu Allah de, sabu no wawi Allah wattu ya ɓuri nde kadi. edoma ko ebola inna ko guine tum e pays voisin guine on ɗum ɗon acci buy e men yalle en taskike buy mayu no yi'uɗen ɗum acci en enen yalle en ɓeydino dewe yalle en ruttino. hande ko coronavirus kañum na ebola la guine, na ebola pays voisin de la guine. kun ɗo ko fi aduna on fo hiɗa andi si nde accete, si nde accima kadi hiɗa andi si Allah subhanahu wa ta'ala wata yiltitoyde kadi o yiltitoyta sifa nde ɗo. ko ɗo si Allah yewti ɓeɗe o danduno kabaru ɓe yedditi woɓe sikku Allah subhanahu wa ta'ala wata ɓe yiltitude kadi kabaru ɓe voyageata hande kadi. fiita en juuti yewtere haray ko ɗum ɗo falnoɗen findinde, amma ko humodiri
e sababuji rentagol ngol. Naam, haray no tabiti e hadisaji nelaɗo sallah sallam rentagol ngol, kono neɗɗo ko o renti wo ko o renti koye o ƴettu hoore makko o fawa e Allah subhanahu wa taala. Ko Allah tu woni dandowo, ko Allah tu woni wallowo. Ko annabaɓe wi'ata kon wa ufawwidu amri ilallah, mi fawi fiyaki an on faade Allah subhanahu wa taala. Goto kala e meɗen yo eto fawo e Allah subhanahu wa taala. Mesure de précaution kala ko ƴetta tawata hina fantingol, on tigi wakkilo waɗa ɗin ɗon toro Allah subhanahu wa taala e hoore ɗum ɗon. Sabu nelaɗo no maki alayhi salatu wassalam, si tawi woni nawnare yalti e nokku tawonu ɓen ton yaltu taɓe alano ɓen ton naatu, ɗum fuu ko waɗugol ko inte kon al ihtiyat, ko ɓenta kon précaution fi hita ɗum ɗon jaalo e mofte ɗen. Kono ɗum ɗon riwa hoolorgol ngol Allah, hoolorgol ngol kadi Allah riwa ko inte kon sadabuji ɗin. Ko woni wa akhiran ka sakkito ɗum ko honɗum ni wasiyoto, hulen Allah ɓuri ko huluɗen kon coronavirus. Hulen Allah ɓuri ko huluɗen kon kala ko huluɗen, sabu piiji ɗin fuu ko yamirore Allah subhanahu wa taala woni. Ibrahima o naɓama e yiite o nadama ton, Allah hollugol ɗen ko yamirore nden fuu koye jungo makko woni. Oɗo Ibrahima fus waɗalimo nder ton, fus waɗalimo ka nder yiite. Ko ɗum waɗi ko piiji ko pankareji heewi aduna on fuu wo, si Allah dandima a daɗay, si o dandalima kadi soɓe korintiɗa o kadi ƴettete nangete naɓorte. hiɗen inna hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.